Želiš da uštediš na gorivu i to čak 10 dinara po litru. Znaš da ja isključivo točim na NIS-ovim pumpama i to uvek G-Drive gorivo. Pa imam lepe vesti za tebe, do 4. jula na svim NIS Petrol i Gazprom pumpama imaš popust od čak 10 dinara po litru na G-Drive gorivo. Pa da vidimo kakva je matematika, ja sada točim pun rezervoar, tačnije 50 litara G-Drive goriva i odmah dobijam popust od 500 dinara. A kao član NIS-ovog programa lojalnosti ja u Platina nivou štedim redovnih 6 dinara po litru u vidu bonus poena, dakle još 300 dinara. Tako da ukupno to je 800 dinara uštede na pun rezervoar goriva. Hajde da vas podsjetim da je G-Drive gorivo aditivirano aditivima poslednje generacije, a testirano u evropskim laboratorijama. Suština leži u čišćenju metalnih delova unutar motora, čime se utiče na povećanje snage, ali ono što je još bitnije, čuva motor i sistem za gorivo na duže staze. I da ne zaboravim, bilo da se radi o G-Drive dizelu ili benzinu od 100 oktana, tvoj novčanik i automobil bit će ti zahvalni na duži rok.